Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association kalalumi kajingalang ba mentagasngi balang ka Arab Saudi tarik naitung arjar Arab Sau kabala penlong Hamadan Malki. Kamat bakungsan jeng kajingalang kalong ban penbet ye kajing dawa kabala selembha ban penkiu kajing mentoy na kabenta baro kinong tray non-teaching staff jong ka SSA balatip menta kumka samagra shiksha nakasurkar jela kabala sa klemla ban pendap hakini ki prasnam baladap. Warna pedeng ki siti kerpat bunsin na kaliang ka association here ka surkar kamsyam la ajuba phadu menta kabawan rai ka jing bom senguhun ha pedeng kinong tray. Harin ka jing alang menta kasngi larai ban sedang ka jing ki ka ba klembu por sit in demonstration ka ba sedang nadu kasngi ningkong ka arp khunai tarik umnai nai tong arjar arp sau kinong tray ki dawa ba deban pentri kam ye ka jing penhe nadu ubnai risau arjar arp lai da ka ba penkiu man la usnam.